Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita ambil gambar daripada hotel apa sayang? Imat Hotel lah. Tingkat 6. Ni view daripada bilik kawasan sekitar Imat Hotel di Miri, Sarawak. InsyaAllah kita akan gerak ke airport balik. Moga dipermudahkan perjalanan kita. Ini lepas ni kita akan naik flight daripada Miri ke Bario. Ini agak thrill sikit flight ringan yang menggunakan kuasa kipas kiri kanan. Ya Allah, pemudahkanlah perjalanan kami, jauhkan kami daripada sebarang musibah dan kecelakaan, jauhkan kami daripada halangan dan juga rintangan. Pemudahkan hidup kami, rezeki kami, bahagia kami hingga ke jannah. Mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kami, urusan perniagaan kami, urusan keluarga kami. Mohon padamu ya Allah, jauhkan kami daripada api neraka, jauhkan kami daripada siksaan kubur, dan redhakan kami masuk syurga-Mu ya Allah. Sentiasalah perbaiki amal ibadat kami. Allahumma innaka Allahumma salamatan Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Perbaikikanlah solat kami, rezeki kami daripada hari ke hari ya Allah. Memudahkan segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inna maut firatan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najjin minan nar wa afa'ina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma atim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ala zikrika wa syukrika wa husni ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahillazi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un 'aliim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami serahkan segala-galanya kepada-Mu ya Allah. Kami serahkan hidup kami, mati kami kepada-Mu ya Allah. Amin.